Diyarbakır, Kurdistan 24, İstanbul. Divan rojên dawî li Tirkiye egera destpêkirina pêvajoyeke nû tê nîqaşkirin. Li gor zanyarên ku digihên berdestê me jî parlamenterên beriyên AK Partî li Bakur û binûnerên saziyên sivîl û berpirsên qada bazirganiyên re hevdîtinan dikin. Raydarên AK Partiyên Diyarbekirê dibêjin dê gavên nû bên avêtin, rêveberên qada bazirganiya Bajêr jî amaje dikin ku Tirkiyeyê bi şêwazekî nû siyaseta Kurd bimeşîne. Di 13 Mijara 2020 de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihandibo ku ew dê di mijara hiqûq û aboriyê de çaksaziyan bidin destpêkirin. Piştî van gotinan, hin rayedarên AK Partiyê li Diyarbekirê li ser gavên ku nû bên avêtin û hêviyên Kurdan bi hin aliyên pêwendîdar re hevdîtin pêk anîn. Serokê Rêxistina Diyarbekirê AK Partiyê Süleyman Serdar Budak got ji destpêkirina damezrandina partiya wan ve û heta îro her dem gav hatine avêtin û dêniha jî ji bo cîbêcîkirina daxwazên welatiyan gavên nû bên avêtin. AK Parti aslında kurulduğu ilk günden beri ji roja damezrandina xwe ve AK Partiye pêşengiya guhertinekê dike. Di rastiya xwe de AK Parti partiya şoreşan e. Serokkomarê me got dê li ser edalet û aboriyê çaksaziyên nû bikin. Bi gavên nû em dixwazin daxwazên gelê xwe cîbicî bikin. Şîrovekarên siyasî amaje dikin ku AK Parti êdî dizane ku nikare bi polîtîkaya niha bigihe encamekê. Lewra dê bi rê û rêbazeke nû dîsa pêvajoyeke nû bide destpêkirin. Ragihandina çaksaziyan û serdana rayedarên AK Partiyê ji bo Bakur wekî amadekirina pêvajoya nû tê nirxandin. Serokê Jûra Pîşesazî û Bazirganiya Diyarbekirê Mehmet Kaya dibêje êdî rayedarên AK Partiyê jî dibînin ku ji ber pirsgirêkên aborî, pirsgirêkên mafên mirovan, pirsgirêkên hiqûqî û mijarên navdewletî û pêwendiyên bi dewletên cîran re rê û rêbazek nû pêwîst e. Ekonomik rakamlara baktığınızda oldukça kötü durumda. İkincisi niha rewşa aboriya Tirkiyeyê xirab e û wiha nameşe. Bi dewletên cîran re bazirganî kêm bûye. Di firotina bo Herêma Kurdistanê de nêvenîv kêmbûn heye. Firotina bo Herêma Kurdistanê nîvenîv kêm bûye. Bi Yekîtiya Ewropayê re pirsgirêk hene. Êdî bi gavê ziman û çandê pirsgirêka Kurd nayê çareserkirin. Divê Tirkiye ne tenê li nav xwe. Li herêmê bi rêbazên nû polîtîkayên Kurd bimeşîne. Rêveberiya AK Partî jî van pirsgirêka dibîne û li rêyekî digere. Li gorî nirxandina şîrovekarên siyasî, pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd ya di navbera salên 2013 û 2015 de xirab be jî ceribandinek bû. Gelek dewletên cîhanê jî bi ceribandinên wisa pirsgirêkên xwe çareserkirin û Tirkiye jî ceribandinek kir û dê li ser van hewlan berdewam be. Ji ber ku pirsgirêka Kurd êdî bûye mijareke navdewletî û bareke giran ê aboriyê ji bo Tirkiyeyê tê gotin ku hêza AK Partiyê heye tevî şirîkên xwe gavê nû biavêje. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir. Li Parlamentoya Tirkiye ber bi hevdîtinên bütçeya sala 2021 a Wezareta Karûbarên Navxweya Tirkiye re axaftinên Süleyman Soylu'yên derbarê HDP li parlamentoyê bû sedema nîqaş û karvedanîn mezin. Piştî ku Soylu derbarê HDP gotina bêheysiyet karanî HDP jî bi tundî bersiv da Soylu. Li Parlamentoya Tirkiye ber bi hevdîtinên bütçeya Wezareta Karûbarên Navxweya sala 2021 re di navbera HDP û AKP de nîqaşên tundrûdan. Wezîrê Karên Navxweyê Tirkiye Süleyman Soylu derbarê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP de axaftinên gelekî tund kir. Li ser vê axaftina Süleyman Soylu, parlamenterên HDP nerazîbûn nîşandan û li parlamentoyê Soylu protesto kirin. Dilê me rehet im. Pereyê dî naçim bû PKK'm. Pere diçim berîka geldim. Wê yekê ji wekî têbînî li gel xwe binivîsînin. Bila ev jî ji bo we bibe kul û derdek. Heger pişekî heysiyeta we hebe, ve di rojekî ji bo mirovên medenî re jî sersaxî bixwastam. Bêheysiyet nû. Piştî Süleyman Soylu cîgirê serokatiya Koma HDP Saruhan Oluç bersiv da axaftinên Soylu û got ev bi ser partiya wan re heqaretê li gelê Kurd dike û wekî partî van heqaretên Soylu dîsa li wî vedgerînin. biraz evvel burada Me gawek berê li wê derê temaşeya şovekê kir. Her sal Wezîrê Karên Navxwe tê li vê parlamentoyê heman şova xwe pêşkêş dikim.
سویلو بکو ده تیکوشن خوی دنوا ده سلاتی ده سنگر خوش دست ندم و وی تیکوشنی بردوام بکم هر تم حاول ددکو ما بکار بینم. سویلو بسرمرا جگل کرد و هیزن دموکراسیا ترکیه را گوتیا به حیثیت نم. ام گوتنین ویین قریش راست لیو دگرینن. پشتی آخافتنا سروهان اولوچ سویلو ادعا کرد که وی بحثا گلی کرد نکریه. لگل وان آخافتنا نوبر پارلمنترین HDP و AKP ده نقاش و گنگشین مزن بردوام کرن. سروک پارلمنتوی بوکو در دور آرام ببه نوبر دا هفدیتنان و بوی آوایی ریل بر پفچونه کجی هاد گرتن. وزیر برگری ترکیه داخویا کرن اما دنه بناتو امریکا را همی پرسکرکن درباره سیستم S400 و فروکین FC5 چاره سر بکن. وزیر برگری ترکیه روسیه آکار داخویا کرن جه سالین 1990 و لیگرینا ترکیه بو سیستم برگری آسمانی بردوامه او به برسفدان روسیه وان S400 کرین. آکار گوت اما دنه بناتو امریکا را درباره چاره سر کرنا پرسکرکن S400 و فروکین FC5 دانوستاندنام بکن آکار گوت ترکیه هفبشه پروژه فروکین FC5 او بریار امریکای راست نابینن که او جوی پروژه درخستنه و دیجی حقوقا ناف نتوی و پیوان آبوری و بازرگانی بناف کر. میتا ترکیه 13 کس به تومتا سی خوری کرن جبو ایرانی دست سر کرن. دزگاه حوالگریا ترکیه راگ هاند کوبان 13 کس دست سر کرنه کو پیوندی آوام براباندنا حبیب اسیود کو یک جریبرین گروبا اپوزیسیونا ایرانی هبویه برپرسین ترکیه بیجن همو او کسین هاتنه گرتن ولاتین ترکیه او قاچاق چیتی بمروان و کاری سیخوریه جبو ایرانی کرنه. تماشاوانین هیجا آنها جوینا روزنامه‌وانی سر حکومت ترکیه ام بشکی جوی جوینه ببین. Tarihi bir dönüm noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında Türkiye legel Brian Khoyna Azerbaycan'ın Arteşa İslami ya Kafkasya'ya demaku 18 kilometre niziki Azerbaycan'ı bu ve demi Helbestvan Milliye Azerbaycan'ı dibece sancağını öptürüp duman gibi bu dağları bürüdün. Denizlere salam resmi yaptırıp göylerdeki bulut gibi yürüdün. Yürü, yürü batan günün izine. Gülümseyir doğan güneş yüzüne. Kardeşliğin fermanına baş eğip mazlumların imdadına yetiştin. Karanlıkta iman sana yol açtı. Sen o yoldan... تماشاوانین هیجا اف جوینا روزنامه‌وانی یا سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان بو رجب طیب اردوغان پشتی جوینا کول گل لجنه زانستیا ترکیه و هروها وزیر تندرستی ترکیه فخرالدین کوجل کوشکا سرکاتیا ترکیه پیک آنی اوینا نها جوینا که روزنامه‌وانی پیک